Djevojka koju niste vidjeli koliko? Kad smo se mi zapravo zadnji put vidjeli uopće? Rekao si da nije bilo cura na storiju su cure! Ostavio me. Fakat je stvoren za neki road trip. A zakaj ne? Trebali smo ići ovo ljeto. Nema muda. Zašto ti radiš toliko paniku oko toga? Ti stala bi sad na bilo što. Kje ti zdaj tista jajca? Šta? I vi samo tako krenete. Da, idemo u Istanbul. Turska, a? Može, bravo. Kako čovjek, brate, moraš da budeš da uriš tako nešto? U tako ranjavom trenutku da nekoga... Pa! Ja padam. Ima da se osvetim. Idemo ti i ja da rješimo tog lika, razumiješ? Ko su oni, brate? Pa neki hipsteri iz Zagreba, brate, ali ono, voze nas i bedža gori. Znači, u priči vas je sad 5. A gdje je 6? Ma, no, on će dođe posle, sad čekajte samo, znači, ide priča. Znači, Slovenka, a? Na kog ti misliš? Sve turske sapunice su se snimale na Bosporu. Ko je od ovih Pussy Destroyer? Baka prase? The time of peace is over. Maso naći, bre! Pa nije samo tako, ipak jesam malo razmislio. Dakle, vi ste ta Slovenka. I da vam ispričam sve iz početka. Zašto se da ja dobijem tursko državljanstvo? Pa ja se priključujem tek na kraju. Odakle ste vi? Niste vi meni bilo ko.